wo sa akwa ya uti se abasu domoyi wo su konoma we ye beto aba na wafa akufu ado ahye obotom se o classmate enam esopa MPP government because of mo personal interest NDC baye ni ye wo pe na ban mu unyanyan ohun ade ba ko aya edisivu ye maame no mabatan ni o uhunu se obisi wo ye adwuma ama NDC government enye sanitary mu pone se aban ne meye policies na wo Abuzavo mamunyina makwa ba de Magana Nsem TV so bon mo de so be like video no subscribe to the channel no attend notification be next time videos of this nature about so sabit makabi na so watch your comment section so the munyina me from Mr. President Madaroma if by chance it may ofe when you feel impressed with our works na person boy may set your studio ya ni idea but your number na there so bit my reach out to you in some kind of episode maybe any budget plan better was so because this is the most active pro NPP platform on social media and the BR said the end on back to back sir will be a part of this family support us and we'll be so much grateful na busunya baby will be a home video no watch out to say Addo Dee Nyame is working Addo Dee Nyame is working na Zongo boys be ne other guys be 2024 omuyi omoyem tu omunsi wo etwa yewura na nado dan ko fa do fenene a friend din akese a friend din ya a shene ne ya wo social media and the confusion si omuntem confusion chenche pa si omuntem ebi mpomo yon kokora ni mahwem na yi na confusion si omuntem nyana na say enne ya yewura na nado dan ko fa do enia ban mo akotena fi diwa na nado na ko fa ni Dr. Laj Mahmoud Baumia enia ban mo makotena fi jo ma home no afi no yi wo mu yewura John Domani ma mo hu se o ma ton mo color TV akoto black and white am say o ma ton mo kenti papi akoto broni wo atade na on se emre wo yi ninka so ana se mere twem ho ntimi ndane sam ko achi see, I'm not no blame games. We blame we, ne we blame we, no blame we. Addo Dee Nyankopon pe ne bit my side we, nipa bi antimi ye bon hu de ro Ghana for se Ghana for. Yero John Dramani Mahama mu hu ne Sunday book at Niza mamu enyenyenyenyenye fare mamu enyenyenyenye mo antie yen. Ene confusion si omontem. Ebuso se meka se yawa. Mo me enko he video ne mra. Enko ba bia o, ye wie ba me sa be kire madwo ha. Enko mra. wo sa akwa ya uti se abasu domoyi wo su konoma we ye beto aba na wafa akufu ado ahye obotom se o classmate enam esopa MPP government because of mo personal interest NDC baye ni ye wo pe na ban mu unyanyan ohun ade ba ko aya edisivu ye maame no mabatan ni o uhunu se obisi wo ye adwuma ama NDC government enye sanitary mu pone se aban ne meye policies na wo hia ni a sabi uti nwuram nyaso mfaso dabi eyo no personal interest because onim se aban ne ya aban a oba si ye policies amana benefit o man no dabi kasama aban no na ye adwumaden ma aban ne ba ufie o cars na won saka enunti na ubehunu obi mi wo MPP majai me ko NDC dabi enye ni tirimupo anana ni suade hunu ode ba MPP party ni mu se ne kon do sa abanya nhyehyeye na babunu enya so mfaso dabi ono ne botaye ode ba yesenka aban na oba na ono nko as a individual no wa yeye setam ena amem timajai me ko NDC yankase MPP 100% best ya maame no mabatan but ye to abase aban bi beba na obeye nhyehyeye pa na wo sabi utinkurase kura kasie mu kronkuman mu ukoma hawo adian na ekoso under this government ya John Dramani Mahama na muhunu sabofo no onyawe and ya soro interior minister radio station so SYTV ese
mutaka nkoa na mahama ama na appointment okrom ha ni bere no wotan bibia ni ho a ekoso this government ya John Mahama na muhu ni sebofo no onya we ana adwuma papa ne pese wo ye ana nkrofo pese gune Mahama baaye wode balo efele ya kwan hwi balo na Mahama wode efele ya kwan na wo ye de 1.5 year enkwada anasefo ne teacherfo akoye adwuma oso wontua omoka ya papa no makuafo oka se obetuo mu kokoo mu wate so kokoo no wate so omusika bepem ne yentua weni adwuma Adwo Mahama ye ho Ghana fo asabi ye mufa kase si yensua nyansa adwuma nie mete santasi apre bebu adumasa mefaka previous government na ye 5 cedi ene mitua 6 cedis fuwe kofom emfaso dia ben pa na manya Ghana fuwe kofom empaboa ani etonu 200 cedis ene ye 300 ni ade dollar kofom faso dia ben na dia bremi timamuni faso dia ben ya maamenom nano da mi hu se ye maame no ma wo vote abubo kojan adaya Ghana fo asabi ye mufa kase si yensua nyansa adwuma nie mete santasi apre bebu adumasa mefaka previous government na ye 5 cedi ene mitua 6 cedis fuwe kofom emfaso dia ben pa na manya Ghana fuwe kofom empaboa ani etonu 200 cedis ene ya 300 ni ade dollar kofom faso dia ben na dia bremi timamuni faso dia ben ya maamenom nano da mi hu se ye maamenom e wo vote abubo kojan adaya education minister Haruna Idrisu ji omoma 2000 BC John Mahama emphasis kankom ministry ho si emfam pretend kranta ama mumma enye so nsohwe no na Haruna Idrisu akoton na nantwie oho na ono hu nanyinsen wo ba no waton na nantwie ana waton ni fie ye ne mada achie ni daso e de akoya printing ama o ma akotworo nyasa ana mo pese mo gu papa na adwuma a wo ye ni ma de adwuma na Mahama wo ye oba ye wo hye mu kase no aduane ma ye oye de adwuma ana John Mahama ka se wode anantwie ni mponche be ye nkwan ama ye nua no ma ekọ secondary school mu nkobusa nkora no so oba ye nkora no no mayi aponche nkwan propaganda say ya propaganda obe konzongo no ono nko a ni pickups be nsia na sisi wo na wode atwe eserema na nantwie ni mponche ni nwan na nkwada no mu bi wo ho enya ni omumfo mabrabonye ebinim adane cigarettes smokers we smokers drunkards ni omuguguo ebinim twe atuo ni akogina kwan mu eno no omope o si ye de ye party nie onkanya nsasem bia nkyere sa akra no aban ne mra no ono nko ane personal interest NDC fo dodo na atirimu po na o ma adwene no a o de tikrom ha tikrom ha ni ya sisa gisajala bia ni ya confuse nkorai dabi aban ne ba no ono nko a ti minim obi krom ha me district ya asisa ne manyina akogu abrochire enkwada ewo nzongo ho nyina anunum wi ne tramo asai because omo abatan no eni adwene ne mama na ewo krom ha aka na ya bie store no musisi ya no ne mama ya manyina agu abrochire nzongo ho nkwada nyina anunum cigarette wi ne yayi jotonom asai personal interest aban obeba be yen hyehyeye na be benefit o man nyina da bi omompe aha aban sa de oye kohwini wonya adwuma da bi aban obeba na nkwada ekotwuro BC omu betua 0 cedis Ghana fo mpe fasika ne ma no ono mfa ntu ne botomuni dine wa sorry uti se dwanini twe kamera si ne ho so da bia ye sopa ayi mutaka ye dey recruitment be na course a NDC mpanimfo with the vice ne president yo sisu enyawe a mutaka SYZ TV ni ya sorry Mugabe num ne ho ahwanom asori da bia da mutaka ye mudai otomode ya wantua Mugabe yenyi atitibini minister wokurom ha umeko journalism 3 years ni e ma wa ministerial appointment unya wate unya
yama oka ba aku bi dem ama ofie ba aku bi aka wanu tum net na ho na atiti bini minister ni krom ha aha zumi lion de yeso ye de ama yi ti unya na mumu omudin na ade adwuma ana papa na adwuma opese wa ye ana opese ogu na nimu ase di adwuma na mahama ba ye wo ye yato akuafo kokoko bepem ne akuafo nya sika kura de to aduane adi we ni adwuma no di adwuma na John mahama ba ye wo ye montu aba ma abanya asabi na nhihye ye benya effect ni nsunsanso wo mo mada ache so mo ahiafo mo seda ena odi ko nya abokum o ye me kwaku ye bo a o ye me kwaku ye bo a me ba kro gina crèche sika kura me tua ne fees ya che obi ba okọ university me wo ye me onwo osere onto aba ya nto aba na yaka ya party won se mo bere grassroots fo mo bere wan ko school o ti gato ne ye be fa awo enke ye nkoma wo pane ye ne kowo obi kunu wo ho na ye mfa amadwuma adwuma be na wo krom ha 24 hour economy no ba ye adwuma na wo wi ni ye be fa wo gato ya mo adwuma adwuma de bi wo krom ha bebere si go so kwan no so start free yi mankra so doko pia yi emem si so doko pia emem wie na ba gi sika o me ho usimu nsuya nyansa se oman Abusia Mahama Yarega NDC majority leader in parliament as NDC and promise teacher for omu school mu say omu license exam so no omu betwem NDC never promised to cancel licensure exams. Now 2024 Abraham Mahama abontoa eye campaign si ento abama na be president eden ankasa ana o ka file licensure exams no. We shall reintroduce automatic posting of teachers. And we shall scrap the teacher licensure exams. NDC party no sebi enye nkwasiafo nko an party o. Enye nkwasiafo nko an na join ni NDC o. Enye nkwasiafo 6 million nko an na to abama NDC. NDC party ni ya bonsamfo party. Ope party ya omunfa Ghana fo nya hwe. Omu ni anidie ema Ghana fo. Party ya omu 15 penny so ebesi nkola so. Entro enada omu didi omudwuma ope party ya propaganda se ye ntwantro yenda da nkrofon fanji to me. Oma kwadiri mu a omu didi omudwuma na ye NDC. Se woni NDC ni egoro emfa hu se ebo a wo hye wo obe record no watwe egu phone so na ode egu internet so emfa hu se mo be sensan krata emfa hu se mo be sensan krata wo be hye wo bo na duru se won for fele bo na oba be catch se wan kasa if you say licensure exams we as far back as 2020 elections ana NDC for sha se wo mo hye bo omo she teacher from school bo esen we to abama omo pe cancel a licensure exams. And I'm going to give you evidence aside video na mahwe of Mahama ono shebo or launching the campaign or kasi su pensen a teacher licensure exams no omu betwem. NDC proud to 2024 elections no omo launch two important documents for the first time. NDC for launch youth manifesto. Now youth manifesto now almost launch no under education. They had litany of promises almost promising a Ghana mebu na womu school. Now me ba be kind part e fa licensure exams no ho e dia chew. Over NDC almost youth manifesto no na ukomu a asefem. Enkrofo e criminal so NDC debia me can say NDC is a criminal organization. Over NDC omu youth manifesto na ko page 7 where you simple. Nasha point J point J. Muntie ni you say we will cancel the obnoxious licensure exams for teacher training graduates. I say we will cancel the obnoxious teacher training licensure exams for a teacher training graduates. They a plain almost kind of plain woman youth manifesto.
What they are not on China, and this you mother manifesto, no main manifesto, no more lunch ya, Mahama Kwa said the 24-hour clock call any other. And also with the shame of former manifesto. No. Now call page 99. Mother manifesto no page 99. Now we share paragraph 5.1.5.5. Paragraph 5.1.5.5. And if you have 7 say teacher professional development nice.